هفکار ما ادیتور بشی عربی محمد عیسی هف پیوینک لگل هف سروکی انجمن تاخن شیخ مقصود و اشرفیه ین حلب نوری شیخ و چکر لسر و شهر دو تاخان آخفین بحث ریکفتنا دنابر حسده و حکومت سوری دکرن نوری شیخ و دبیجه ریوبری یعنی ریوبری خسر معاش هزین آسایش و کارمندین شیخ مقصود و اشرفیه ده دبیجه آسایش هر دو تاخان ده پارێزە لێ دەردۆرە وان تاخێن ئەشرەفی و شێخ مەقسوود ئاسایش و هێزên حکوومەتە سووریە بەهەڤرا کارێ پاراستنê dikin. Yek ji xalên rêkeftinê اعتîrafa bi dibistanên Kurdî yên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ye. Ji bo vegera Efrîniyan dibêje pêwîst e grûpên çekdar ji Efrînê derkevin û milkê xelkê were vegerandin. Dibêje nabe برپرسین عفرینه جه حسکه و شامه بند دوی عفرینی بخوابن بخوار ریوبری خواب کن هر وها دوی هف پیوینه ده گوت ده سد و شست گرتی جه هر دو آلیان سربست هاتنه بردان لید بیجه در دورا سد گرتی و اسیرین حکومتی لجموان هنه اشکره کرک و گرتی انوان تاوی سویلان هجماروان در دورا 4000 کسن لجم هزین حکومتی گرتینه ایشف ساعت 9 أو هف بيفين بزمان عربي لسر بورتال عربي تيواشندن نوري يعني من يحمي الآن ما مستنوري نهاكي تاخن شيخ مقصود وأشرفية باريزا هيزن هفبش ين بهيزن أولكاريا قشتيرا دناف تاخن دا ودر فيوان نوسايا ضمن الحيين بيكمان دناوا تاخانده هيزن آسایشی هنه بر برسیارتیا پاراستنی دناوا تاخانده دکوه سرملی آسایشی لیل درو جبوکو امری لبروان کسین کوفتنی دکن بگرن ایزا که هفبش دنابرا هيزن اولکاریا گشتی و هيزن آسایشی ده ین شیخ مقصود و اشرفیه هنه دپاریزن. أستاذ نوري ما مستنوري باراستنا تيمتمندية شيخ مقصود وأشرفية قالوا أفيا كري لبرنا نافندية لسوريا ودكا كو داخوازا كونفرانسا كردية هروها هم بجوهرتنا دستوري لنا طبعا حفاظ على الخصوصية بيگومان پاراستنا تایبەتمەندیێ گاوەکە باش بوو بەلێ ئەم سووریەکە نەناوەندی دخوازن دەولەتەکە فەدرال ئاسڤیل ئەمێ تشتێک کۆ مەبەرێ جەرباندی جارێکەدن نەجەربێنن سووریا بە ڕەنگێکی تەنێ بە زمانێکی تەنێ بە ئاڵایەکی تەنێ نایە برێڤە برن سووریەکە دەموکرات یعنی ئەگەر سووریا نەگوهرە سووریەکە دەموکراتا سڤیل ئا فەدرال ژیان ji bo Sûriyan nabe. أستاذ نوري هل قالوا دي دبستان كردي لشيخ مقصود وأشرفية جي آلية حكومته و بين ناسكرين يانا يعني عبارة Yani gotina parastina taybetmendiya pêkhateya Kurd di nava taxan de di nava peymanê de heye. Ez bawer dikim ku ew naskirin e. Di bingehê de ew naskirin e. Belê. چه درباري عفريني دا تي گوتن كو اف بيمان ري لبر بيمانك درباري عفريني دا جي ودكا هاروها مسعود بطال وكي چاف ديري هريما عفريني هاتيه دست نشان کرن كو بأصل خو كردا و يك جوان كسين كو بلغيا بيماني دنافبرا ودا امزكريا هون چاوا شيرو ودكن عفرين تم مناقشته مع سيادة محافظ مجارا عفريني لگل پارزگار حلب و هزن اولهیه یا کل حلب بو هات گوتو بیشکرن دوی گل عفرینه وگر عفرینه نابا که مروف قبول بکه که او دناوا ولات خود به و کوچبر به و ملکن وی دستین کسین دنده به ام دخوازن پیک آنینه که پراتیک لسر عرده هبه اگر ام تنه باخون ام دکارن 20 ساعتان جی باخون همو گوتن خوشن لی ام کار دخوازن درخستنا همو گروپین چکدار جعفرینه فگراندنا همو ملکان جبو خودین وان و اولکاریا عفرینه بکوه سر ملی عفرینیان ریوبری و انجمن بکوه سر ملی عفرینیان دوی حکومت وان بندان قبول بکه یک جحسه که آنجی جشامه ور عفرینه بریوه ببه بگمان اف یک نای قبول